Hello batho ba ke ba ratang, batho ba bantle go le heta. Montle go le feta hela. Okay, this is Q&A with your favorites. Yeah. Ke o ne ile gore tla ba re le mo gone ntwe ba la dipotso tsa lona ke di araba. Ke nna Bontle Jwa Batswana aka BJB. All right. Onks binang. So when Lala, do you guys stay together? How long have you been dating? Any future plans together? Yeah. Lala ya mo nyala mo bo gaufi na ke bona re le khagala mo. Yo motho data potso a gago. KGB. Do you think someone that's new rich manager is good for him or it will end in tears for someone? I can't for now because ke gone ba kopana ba na le malatsinyana, but the hell I can see gore manager ro mo ntwa ga samota is doing well. Ya itumela because o tse ra ile gore ne ke ene teme so re ke ene ka mabaka mangwe ba tswelisa. Yeah. Golden Bolotsang. How much do you charge for a promo or advertising? I have a brand I would like your assistance on. Okay, tsena la mo page ya me gona le email gona le number so that ke khone go sendela di quotation. Make sure your thing is quality because rona mo BJB re push dio tse di quality. Ha go se quality ke go busetsa go moraga wa re smaller sesh. AK, what are you doing apart from comedy? I don't do comedy. Go rela nna ka bona I'm fine. So you think ke comedian ke fine ke rata go tshegisa nela I don't do comedy. I give the but go in future ntlo go ya like le comedian but I don't do comedy. I work as a professional promoter. Ke artist, ke MC. Yeah. Lena Mile Mutsumi. Are there any limitation more business in ya ginger beer ya ga samota or lerele la fela Batswana ba irata? Actually, who came up with the business idea? Yeah, ke tsa gore Batswana botle le mahatsa mang cause kana nna I'm reaching another countries brand ba me botse go gola ba idea la gore BJB for sure ke ene wa ginger cause e rilwe ke nna ke tota ke re ke nna ke tleng ka idea ya teng a bo irwa ke nna gape ka madiane a bo go ema mo tseleng management o tla go gona mpolela gore ba eme kana ba tsweletse a ke se ke di update tse leng gore ngale ha di updates gore ginger go irahala nye rekshwa kae. Okay, Mogomutsirazi, what have inspired you to continue within industry than to give up? Putsa go ga ke tsore ke eng ga go sa ke ga kulogolo ke re ke batla go give up kana gona le sengwe se se ngkhoreletsang hela na o tla ba o e botsa gape next time o e botse ka tseleng ke tla ba ke ya ga Flex Mutube e yone ke tsentse gore ke ya rabelone. As you know that there is a lot of cyberbullying in Africa, you as a BJB, how did you manage and the young ones out there? What the advice do you give to them on how they can accept themselves? Like be you. Believe in yourself. Nna ke gore gona le se leng gore ke akanya gore ha ke le nna ke nna gona motho mongwe ka tlang a re BJB tswala molomo o mputse molomo ke ma re sengeng o mputse molomo pe wa tlhaloganya. So ikamogele wena ka boena hela ikamogele le batsadi bane ga ba nkamogetse
kana ke bua ka motho ntse mo lase gore a gore le nna ke ikamogela ke ska re ke tsena mo Facebook motho ka re ntse yo shena metseng a le bala gore go ngwa ke teng ke tswetse mo lomo go mo ke snap nne ke shena mo so ikamogele ke lebile gore gona na go setse gona le batho ba ileng gore ba ikgatela matshelo ka dikgang tsa gore ne ba reditse batho ba bangwe wa bona ikamogele itse gore gona le go le ha tselotlhe le na le molao o tlang go wena a le ka gore o ka gata ka ditshwanelo dipopego tsa gago gona le go ileng gore o ka tsa kgato wa ti mme le ha o tsena teng kwa o tsene ka gore o ikamogetse o tsene ka boikamogelo le teng kwa cause le ha o sa tsene ka boikamogelo teng kwa ga go ba go ntse go ja o le ka gore o tlhalosa se se go jang se se dirang gore batho ba go nna gona na ke gona go tsenya motho mo police ya la ke mo report gore a re ke se tlhora ke shena me ke irileng ke shena me ke irile ha ke tsena go police mo charge office ke a mo tshega gape ke a mo shena mela ke mmontsha gore ke ikamogetse a bona so ikamogele le go kola mela le one ikamogele iseng mo left Samoka are you used him is it true this one ke tlo go ya raba gore mongwe le mongwe a tlhaloganye ga ke a dirisa Samoka but Samoka o bereketse BJB o bereketse Samoka cause mo pageng ya me defense tsa ga Samoka di heletse di tla ka ga gone ba tla go bona gore re irang cause ne re le ditsala re irang okay thank you Samoka o mpereketse rra ke nile le follow inyentsi after re kopana go ra gore ke a go dirisa o mpereketse ke go bereketse tlotlang ranwane does Samoka shows any appreciation of what you did for him ya leng gore confuse Batswana botlhe ya Samoka hela re setse re le mo roomong di phone di le kwa sitting room re bua sa sejita o le boga se ke se mo iretseng ga tswa yana go teng a kitse gore a ke strategy sa gago kana management kana o tla ba bua di sele ne hela ntse ke gore ke ra ke ra bo really two o botsa nna le Samoka o botsa nna ka Samoka potswa batho ba le babedi Samoka wa le boga o le bogile se ke se mo iretseng Linda when and where did you when and where do you and Lala meet re kopane mo tlokweng go bareng ke di phokga ga mma ke di phokga a bo re thulana re phokgana teng a bo re phokga go ra ke jo ra la o mphogile kana ke mo phogile re bona ne go tlokweng mo bareng Naledi le mogang will you ever consider having a manager I have a powerful manager. You think BJB alone sinyana o ka kgona go ira sa se iranyela go sena hotel o kgona go tsena mo Skype a bua kwa kana Skype re tso re dirishwa ga mako na ke tsena go ela ke le ba ga le go mo Skype ka bua tswa so ke ra le batho ba leng gore ba mpereka underground bona ba le spotlight ke batho ba leng gore ba rata se ke se irang di pampiri design okay ya Silane Atlolang Pozo. How old is Lala? Is she still at school? Do you stay together? Where are you from? Lala ra di ngwaga tse 20. Ke na 27. Ya o tsena sigela o tsena kwa idea mo a etsa ngwa go tla le go le mo hire puswa go tswana o ira early childhood. Do you stay together? Re nna rotlhe me nka se ke robala nka se ke rata go robala ke pegile motho maoto kana mpegile maoto se nyalo nka tlola ke tlina o tlele go nna phakela where are you from ke tswa go Thamaga la o tswa go Mmatsu me ina la galala hilo okay yeah Poland Chilas how do you cope with this criticism as abbreviate nyalo and surrounding your life blah blah sorry for this one ala abbreviate monka balanga bo ke araba I will answer you next time Penyo Bimbo how did this BJB brand come into experience what went through your mind before starting it what are your qualifications maybe you can source a sponsor to push any qualification that will but baba abbreviate dog okay ke tlo go la araba next time I'm coming again Mod BW what keeps you moving regardless of all the negative
negatives from people cause my G, you are seem doing okay. Okay, ye ke potso e leng gore ke nna ke ibudwa ke mongwe le mongwe gore ke ntla ke ya rabe a bo ke le bolela batho ba leng gore they boo me sometimes on social media ba ira di meme ba irang those are my people ke bana ba reng ga ke tsena mo mmolong ga ba lela go itsa dinepele ke seng ba batla ba lela go itsa dinepele so ke a ba rata cause ke le mogile gore ba ntira strong ka tsela e nngwe gape wa bona ke nna ke tsegela ka ke tsegana okay. Me, I never hear you talking about a sister or a brother. Are you the only child? Motoka na rialo le. Ke na le nkgonne wa mosimane ke na le nna ke wa mosimane. This one tota ibile ke leng gore tona thata ke au ke tla se iba ne ke ate. So sister na ipola ka 1999 nka borele 4. So sister na ya la ipola ile yeah o tla robala ka kagiso matla senior I understand you promote companies and that all what do you use to determine the amount you charge, e.g. individual owned small companies, middle companies, big companies? Okay, this one tsena mo page nya me so that you can understand everything. I'll post pizza dingwe tse gore mongwe le mongwe a tlhaloganye cause anga re ke ya raba ya go nna telle. Thank you Matla. Uda, what is to you the difference between followers and supporters, and what keeps you, I mean, okay, let me just repeat the question. What is you to you? The difference between followers and supporters, and what keeps your internal lights on when the room gets dark and gives you a sense of belonging. Okay, kana the followers le the supporters, kana le the supportera sometimes they miss what I posted. Some they wanna meet me hela ba sa batle gore ba tlhaloganye gore mo Facebook ke ntsang kana ke ba tlhaloganye sentle. So nna ke motho e leng gore ke dumela gore ke na le batho ba me. So batho ba me ke ba e leng gore either I'm going through a lot, they understand the situation, then I will send a message wa go tla siam. So everything that happening in my side is sele ka go ntirela go tla se kana se nkutlwisa botlhoko. Ke nna ke dumela gore countrywide go na le mongwe e leng gore wa pusha wa tla go ntshiamela wa ntlhaloga wa tla go ntshiamela ke potso ga kuda eo ya maina me ka botlalo tlhela kwa diwa mo dibukeng tsa nnete tsa government tse di na le copy of arms ke video a go tekabelo ke ikela me ke tswa tamaga hale mme lo tlheleng ke se ka Bontle Jwa Batswana aka BJB mo maranyaneng ke simolla ka Facebook ke nna Bontle Jwa Batswana aka BJB. Instagram ke teng go ke reply batho teng ka ko ke video a go te BJB ra di selebo go Twitter excuse BW ko re Twitter yona anu ke nte ke tswe mo go mme le mfollow because le di time ke rata go samela batho ba di time nya. So for now corona ya ke re itse gore ra affectile ya la rotle but hela now won't stop releasing new music ke artist gape ke re ba bangwa ba itse ke tlo go ntsha dipina tse dintsi tsotlhe ke future le batho ba ko South Africa a ke re ne ke le nela tsa mo Botswana le gakologela khwela ke na la Mantle Brown motla ka nna le Bontle Jwa Batswana le ETI le tse dingwe bo una selela lo so ntla bo ke ntse ke ntsha ke tlo go le surprise a ke go ba di date ke tlo go le surprise. So guys ke promoter ke nna nka tsang di business tsa lona ke di tsenga mo Batswaneng a bo di tswela go mahatsheng a mabapi page ya me ke lebile gore e go godimo thata. And thank you for following me because in less than 2 years I have over 200,000 followers. That's something. I make a living with those numbers. Let's go and follow your page ya me ya le rata tsena mo page ya Bontle Jwa Batswana aka BJB o bone so sa se tlhaloganyang o answer not